قيام ده الله سبحانه وتعالى هريها إنسان وسلون ديروفانه أدي إنسان الدنيا متيجا كفاوا كنكما بهجتون سؤال كرفانه أدي حساب بل ومكيه ذاتك وين هري عذاب فدا كمكمغا نبي صلى الله عليه وسلم أن يالغون منا بيان كدبافا إجتون حديث كرافني من حوسب عذب حساب بل وجميع كان عذاب اللي بيجندانه إن كم يالغون منا إجي جنده السؤال كره ومكيه وسيج ذاتك وين هري كمكان أدي سبب داتي تك تحمل كرن جهنا كمكان نفدا قطك كنكا فاير يالغون من دنن جه نبي صلى الله عليه وسلم يالغون منا بيان كدبافه مي أمته كترم بياكو إبس حساب بل ومن نتي أدي إبس عذاب اللي بمن نتي سورغ ودجن دانه كمغا إن كم إبام هنا بيجتو حديث كرافني كي كتوالغون من بدالن بجه أرجو الثبات وإنه قسما دواء إجتون ابن عباس رضي الله عنه ما كيبان إمام بخاري ومسلم روا كرافني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافا كمغا عرضت علي الأمم تمن كليغ فان أمة الدكالونه فرأيت النبي ومعه الرهط أدي نبي بيكلكا يكون إيمان في إم ديهور كميهم في نبي بيكلون في والنبي ومعه الرجل والرجلان أدي نبي بيكلون يكو إيمان في إم ميهن وتدميهم في نبي بيكلون في والنبي وليس معه أحد أدي نبي يكون إيمان في إبس ميهن ونبي بيكلون في إذ رفع علي سواد عظيم دل لولكولن أبالا ورغ بودو أندري غند تيمن كليغ فانا فينيوداغن نوي إيغ مانيكي ور باور ميستكون إكليغ فانا فينيوداغن واهكا أدي دورون فينيروغا إميستكون جينكمون غوس أدري غند فدان فنان تيبه نبي صلى الله عليه وسلم إفدان سفكرا وافني فظننت أنهم أمتي إن تمن كليغ فان هيبلن غرا وداغن نبيه أي تمن كليغ فانوغه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه إهندو تمن كليغ فان دننونه مي موسى عليه السلام إكليغ فانوغه قوموغه ميستكونه ولكن انظر إلى الأفق إن كمك أدره بل ولواشه فنظرت فإذا سواد عظيم إن تمن كليغ فان بل ولويمه أدي بدو أندري غند تمن كليغ فان فيني وداغن نبيه فقيل لي إهندو تمن كليغ فان دننونه هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مي كليغ فانوغ أمتي أدي إبامي هنا إكوغاوي إبس حساب بلو منتي أدي عذاب دو منتي سوروغ ونان هدها هاس ميهم ثم نهض إفو نبي صلى الله عليه وسلم تدوي وداغ النبي فدخل منزله أدي كليغ فانوغ جيكولا وداغ النبي فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إهندو حساب بلو منتي أدي عذاب دو من نتي سورغ ونني كم بيكا بهيغتون كما مدو صحابي بيكالون مدو خيال تفاتون مفدني فقال بعضهم إهدو يقترن إبا بيكالون بدالوية فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغ وداني إبا مهنكي رسول صلى الله عليه وسلم يا إكوغا أولوبي بيكالون كموغا وقال بعضهم أدي يقترن بيب بيكالون بدالوية فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله إبا مهنكي أي إسلام ديمتيغا أفنوه دعاء كويس الله سبحانه وتعالى شركو نكرا ميهم كمغا وداني وذكروا أشياء أدي مفاد إكيكي غغوتان إبيكالون تريغا واهغا دكيوني فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبيكالون تري نكم وداغن حديث كربيه ما الذي تخوضون فيه تبيكالون تدكوني كم واهغا يتوي فأخبروه إهدو بيكالون رسول الله صلى الله عليه وسلم إكان كان كياد بي فقال إهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كم بيكان بيان كدوامون حديث كربيه هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون إبامهن كي رقيا كرم ميهن كارين نيدة ميهن معنك إبامهن الله سبحانه وتعالى توكل كرال بودكمون إبامهن أميلش ميهن رقيا كراني ميستكون كارين رقيا كدك نيدة إورجين فارو ميستكون كارين رقيا كدن إدنيما شفاء لبنو كمون غير سي رقيا كدن ميها غمول كمون وي كمون ورجين فار قبول كراني الله سبحانه وتعالى حضرة لبه شفاء كمون قبول كرون بدلوغا إفدا أجيداك ورجين فارو إدني هم هدي ها هو جتريغا هيمنيغ ميداني إهم ميهن كارين رقيا كدن إدمون بدلوغا أميل رقيا كراميهن إفا دون سيفيك النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرافاني ولا يكتبون دون دغندون فروان كراميهن دون دغندون فروا كرمكي فروا دينمتكا بينو كرවේ ගොත්තෝක තෙරෙන් ගොතේ නමවස් මේ حديث كتره
ವಾಂ ಬೇನು ಅಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎಫದ ಫರುವಾಯ ನುದೇನ ಕಮುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ್ಮನಿ ಅದೆ ಫತಿಮ್ಮನ ಸಿಫೇಕ ಎಂಕಲೇಗ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ವಲಾ ಯತತಯ್ಯರೂನ್ ಅದಿ ಬೇಡ್ ಲಕ್ ಗಬೂಲ್ ನುಕುರಾಮಿ ಹುನ್ನೆ ತತಯ್ಯರ್ ಈ ಬೇಡ್ ಲಕ್ ಮಿವೆನಿ ಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯಾ ಮಿವೆನಿ ಗೋಸ್ ಕೊತೆ ಮಿಹಿಂ ವಾಣಕ එකහලෙව්වෙස් අගීදා ෆාසිදු ගබූල් කුරුම ගබූල් නුකුරාමිහුන්නේ වඅලා රබ්බිහිම් යතවක්කලුන් අද එබෑමිහුන්නකි එබෑමිහුන්ගේ වෙරි රබ්බ තවක්කුල් කුරාමිහුන්නේ වකීල් කුරාමිහුන්නේ වානිකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරියා කමෙක් ගාවෙස් ඩිපෙන්ඩ් වාමිහුන්නේ එහෙන්කම රංගල ගොතුග වකීල් කුරාමිහෙක් කමුග වානම එකලාංගේ එංගෙවි සබබ් තෝගා හිෆානේ අද එකලාංගේ වාදුගේ තෙදුකන් ගබූල් කුරානේ ඒක මිසාලක බලාලා කමුග වානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරාෆවනි වමන් යත්තකිල්ලාහ යජ්අල් ලහු මඛරජා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තක්වාවරවා මීහක සලාම වාන මගේ දක්කවන්නමේ වයර්සුකුහු මින් හයිතු ලා යහ්තසිබ් අදී මීහක හී නුකුරාෆද ගොතකන් එමීහක රිස්කු දෙවන්නමේ එහෙම එකන් එකලාංගේ ගොත වහී කරවමුන් රංගල ගොතුග වකීල් කුරාමිහෙක්කම ගවානම හරාම් ගොත්තකුන් රිස්කු හොදම් මසක්කත නුකුරානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ ගොතන් ඔළුමුන් දෙන් එමීහක රිස්කු ලිබේනි කොන් ගොතකබ්බායි හීවි කමුගා වියස් මිසුවාලු මිපදන් උපදුණු කමුගා වියස් එකලාංගේ හරාම් කරවි මුආමලාතකන් අරානු ගන්නාන එකලාංගේ රංගල වකීල් කුරාමිහුන් අදී සබබ් තවගා හිෆමුගේ ගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තක්වාවරි වානේ අදී තක්වාවරි වෙජ්ජ කමුග වානම එකලාංගේ ඒ ආයතුගා වඅදුව වඩිගෙන් වාෆා ෆදන් එබෑමිහුන රිස්කු හී නුකුරා මගකුන් දෙවවානකන් එබෑමිහුන් කබූල් කුරානේ එම මී වකීල් කුරමුගේ මිසාලේ එෆෝගේ හදීත් කා අස්ෆමි වනි ෆකාම උක්කාෂා බින් මිහ්සන් රලියල්ලාහු අන්හු ෆකාල එහෙඳු උක්කාෂා බින් මිහ්සන් රලියල්ලාහු අන්හු තෙදුවේ දාල්විය උදුඋ අල්ලාහ ලී අන් යජඅලනී මින්හුම් කලේග ෆාන දුආ කොද්දෙව මීනෝ තෝයේ තිමන් කලේග ෆාන කීවස් එබෑමිහුගේ තෙරෙන් වේතෝ වණකි උක්කාෂා රලියල්ලාහු අන්හු එදිලම් වනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුන් එකලේග ෆාන කීවස් එයි හිසාබ බෙල්ලෙවමෙන් නැති අදී ආදාබ දෙවමෙන් නැති ස්වර්ගවන්න මිහුන්ගේ තෙරෙන් ලෙව්වේතෝ فقال هند نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه أنت منهم خليق فانكي إيغ ترم واميهك ثم قام رجل آخر فقال هند هن صحابي واستدوى بداروية ادعو الله أن يجعلني منهم تمن خليق فانكي وسيغ ترم واميهك كتوكا ويتو دعا كدباشي فقال هند نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه سبقك بها عكاشة رضي الله عنه وني تبايا ورك كوريرا غسفي نميتا قلبني بيان كروا نبي صلى الله عليه وسلم إفادان حديث كربيه دين كم ميهكو سين أهم فشا فانتي وكما إنكم كم ميهكو هن سؤال كرمك دور بندو كل متكا نبي صلى الله عليه وسلم إفادان جواب دوا فيواني ديوانا كما قلبني فا كروا فهرق وداني ديوانا سؤال كربي صحابي كي يغتر نهيمن صحابي كما إنكم صحابي كاريغ تبايا كي يغتر نهيمن ميهك حديث كروا كما وانما أي صحابي ها هين هم جه جواب كما نو دانتي هم ويما صحابيين إفادان جواب دوا بدلوغا عمل قرآن هيفر لبيه فدغتك نبي صلى الله عليه وسلم خبر دواف ميوني حديث مي فدغتك علمني مي بس فول ما نكروا كم يكسمي حديث كيمي امام بخاري مسلم روا كروا فحديث حديث روايه اسف نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حضرتون اترك دبن ادل بكمغا ايغتون ابو بكر الصديق رضي الله عنه اريهم امام احمد صح سندك روا كروا فوي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فكمغا اعطيت 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب තිමන් කලේග ෆාන ටකා දෙවිගෙන වනි තිමන් කලේග ෆානුගේ උම්මතුගේ හද්දිහ හාස් මීහුන්න ස්වර්ග වදවේන කමුග එව්වස් කහල හිසාබ බෙල්ලවමෙන් නැති වුජූහුම් කල් ඛමරි ලෛලතල් බද්ර් එබෑ මීහුන්ගේ මූණු තවානි සාද විලේරේගේ හදු ෆදාන්නේ උලූබුහුම් අලා කල්බි රජුලින් වාහිද් එබෑ මීහුන්ගේ හිත්තවානි එකකුගේ හිෆදාන්නේ වනකි හාවස් එබ්බාවන්ත එකක්කු අනකකා දේතරේ එව්වස් කහල නුරුහුමේ රුලිවර් කමේ කිලම්බු කමේ නුවාෆද ගොතකෂේ එබෑ මීහුන්ගේ හිත්තවානි ෆස්තසද්තු රබ්බි عز وجل අතිමන් කලේග ෆානු තිමන් කලේග ෆානුගේ රබ්බුගේ හසරතුන් එදිලෙවීමේ එවස් ඉතුරු කොද්දෙව මට්ටක ෆසාදනි එහෙදු තිමන් කලේග ෆානුගේ වෙරි රබ්බු ඒ ඉතුරු කොද්දෙවියේ මා කුල්ලි වාහිදින් 70000 ඒ හද්දි හාස් මිහුගේ තෙරෙන් කොම්ම මිහකා එක්කොන් ඉතුරු හද්දි හාස් තිමන් කලේග ෆානුගේ වෙරි රබ්බු ඉතුරු කොද්දෙවියේ අද නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉෆදා හදීස් කුරාෆා වොමන් අලුගන් මෙන එංගි කෙන්දේ ඒ හද්දිහ හාස් මිහුනා එක්කොන් ඒකතරෙන් කොම්ම මිහකන් ඉතුරු හද්දිහ හාස් මිහුන් වස් වාකමුගා අදි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එහෙන් හදීස් තකුන් අලුගොන් මෙන්න එගිගෙන්දේ මිය වරවස් ඉතුරු මිහුන් හිසාබ බෙල්ලුවෙන් නැති ස්වර්ග වන්නානකන් අද මි උම්මතට්ටක මිෆද එත බෑවරු මතිවරි කන්තත්තක දෙවිෆා වයිර සල්ගොන් මෙන් සමාලු වන්ජේ අලුගොන් මෙන්න කීමි මතිවරිකම් ලිබිකන්න බේනවා බෙක්කමුග වානම මි දුනිය මතීගා එකමට්ටක ගදාලා මසක කරන් අබජේ අදි කියාමත් දෝග බිරවරිකම් සලාම වේ හිසාබ බෙල්ලුවෙන් නැති ආදාබ ලිබුවෙන් නැති
suwarga wannan algon men beenuwa kamuga waanama diriolonge huriha kameggaves Allah aykalang rasula enge wigun iskuran ebje mi deen ugani daskon eya gotan amal koran algon men gadala masakke koran ebje deenattaka jaana malun gurbawan tayyarat tibi be kamuga algon men waan ebje ekan egata kofi kamuga waanama algon men nakives hisab bellem men nati adab dev men nati qiyamat hoge birweri kamun salama wegen wa halu fasiya kama ko suwarga wanna be kamuga wegen daane insha Allah والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنا